Danes je sabota, 16. septembri 2023 godina. 259. den v godinata. Do kraja na godinata ostanuvati ušte 106 dena. Sonce to v Skopje izgreje v 6 časov in 14 minuti, a ke zajde v 18 časov in 42 minuti. Deno traje 12 časa in 27 minuti. Mesečina tako je v fazana mlada mesečina, ki izgreje v 7 časov in 21 minuta, a ke zajde v 19 časov in 24 minuti.